Dragi prijatelji, dobar dan. Naša nepredvidljivost nas čini ljudima. Čini nas naša drugačijost. Mnogo se radi na tome da se osjetimo loše ako smo nepredvidivi. Bolji smo ako ličimo na kompjuter, na većinu. Napretka ima samo kad? Napredak ne dolazi iz istosti, iz ravnog mora. Dolazi iz nečijeg različitog bljeska svesti, iz drugačije izabranog puta, drugačijeg načina razmišljanja. Moj profesor srpsko-hrvatskog jezika u osnovnoj školi, strašni Straja, je bio jedan od retkih koji nas je bodrio da budemo ono što jesmo, drugačiji. Jedna od njegovih priča je i ova. Za vreme Drugog svjetskog rata došli su dobošari u njegov mali grad u Srbiji. Mislim da su o Kraljevu radili. I pozvali su svo stanovništvo na trg. Kaže, pogledao sam i video da svi idu u jednom smeru, a ja sam krenuo u suprotnom, u šumu. I to mu je spasilo život. Napretka nema u onome što većina misli. Bar za sebe. Nekada je naučnik mogao biti samo onaj koji je izmislio nešto novo. Danas ne možete biti naučnik ako se debelo ne oslanjate na radove prethodnih naučnika. Neće to zauvijek biti tako. Svet se, hvala Bogu, menja. Nalazim se u Splitu, dragi prijatelji, kao gost na jednom slavnom crvenom jedrenjaku, Anadora, što je definitivno bilo nepredviđeno. Nastavljajući da pratim to što osjećam u duši, nastavljajući da pratim energijski tok ili ti tekući ki, a tražeći mjesto gdje da snimim ovaj video, zatekla sam se ispred ekološkog društva Ježinac, ovdje u Splitu. I tu sretnem izvrsnog gospodina Fra Ivu, sasvim slučajno. I počnemo priču o Visi sa koga sam se upravo vratila. Kaže mi da je prešao 8.500 milja svojim brodom. I kaže, nema 200 atoma, i nauka je to veliko dokazala. Niti 200 ostrva. Ali Vis je nešto potpuno drugačije od svega što sam ikada vidio. A prošao sam svet. Vis ima potpuno drugačije vreme u svakoj uvali. Možete imati u jednoj vali valove 7 metara visine, a da već u susednoj imate potpunu bonacu, da vetra uopšte nema, a već u trećoj buru. Eto, možda bi to mogao da bude razlog zašto moja 3 meteo sajta pokazivaše potpuno različite vremena. A pogledajte oko sebe ono četvrto. Kaže gospodin Ivo, na Visu Arhimed i Paskal ne važe. Vis ima svoje prirodne zakone, potpuno drugačije. Dosadašnji prirodni zakoni za njega ne vrede. Možda mi se zato Vis toliko dopao što je toliko svoj, što ga baš briga šta ko misli i šta ko hoće od njega. Dugo je bio vojno ostrvo, zahvaljujući tome što je toliko daleko u Jadranu. I to ga je spaslo od besmislene gradnje, svega i svačega. Stvari, možda se spasao sam. I evo za kraj, koja je verovatnoća da ja od svih ljudi u ovom velikom gradu, Splitu,
naiđem baš na čoveka koji o visu misli isto kao i ja, koji ga doživljava na jedan drugačiji način, kao ljudsko biće. Ali to je već tema za neki od narednih videa, jer sličnosti se privlače, ne različitosti. Razmišljajte o tome.